Kubor nakaslem jong unong san hima. Blake P. Boro, mentang ke Janmit, ke Meghalaya, ke pentikna bersanmut kinong syong senong, kira yo yung Omicron variant yung COVID kat kendai. Nagaliang nong sa hima, ulayo banyakran Principal Secretary ke Health and Family Welfare Department yung Sarkar Jilla, Sampat Kumar IAS, bat kakum gajinya tu, jong new head officer. Balong begini kisanut kikentup ya armut na kasinong Saiden Kabupaten Hariwahai District, iway na Langkerding, iway na Happy Valley, at iway na Polai Mkha. Ini iba na Langkerding, idai inawon jumakai na Gajala Asam. Shushu usampat kumar na gajekran mo nang sa ima, ulay tu begini kilaingot kata pada po Langkerding, Happy Valley, Polai Mkha. Kidai kita syuat pai na syabar, lene kita ki returnees, kapar ki armut ki badan apo Saiden kidai ki baklam le shanu ru. Ya ke jimpe penia ya kinong buna, lene ke genome sequencing, ale hne apo Shalom, nomor ka Jala Meghalaya, kadai gawai, lagi artli ki Jala hagane ka than chete lam ini ke badan, ki core ki bor wan pai ki genome sequencing. Mat hadian balapit benya ginong muna Hashem gini kisanmut dayo yung Omicron variant. Nagaliang yung sampat kumar mulai tu ba kumagalong mentang gini burak sanmut kidan apo yeng lani kila kata home isolation lani home quarantine but kidan kidak jing sitong ba malumalang. Shushu sampat kumar mulai tu begini sanmut kilawan hi syakatanat jaga koi kakia menpapit benya ginong muna adin bagi lasngau bagi dan kidak jing sitom hagamet kapat kejungki nagaliang ketrat kokoi kakia usampat kumar loom ba gila de benle contact tracing nani banwat kitu gibre gible jan kini kisanmut bat kitu gibre gible jan ha kini kisanmut ru kidon apo ko home quarantine nani home isolation.